Көгіл тұстығы Россия спортын мастера Нюргун Давыдов сырды керегер Дмитрий Коркин атынан чұрапчытағы оғыз спортивный скуатығыр ағағас турниры ыттылар. Күріқтегі республика расыл ұстарыттан барта сүйсеттуын 4 кытта чекәлі Анна Семенова сырдадар. Күрәккә республика арас улустарыттан 4 кытта чекелен 12 яһыңа бастыңдарын баһарстылар. Бу турнир 2 төгүлдәк чемпионы Жокускайдагы 5 нөмердәк спортивный школа тренеры Жулстан Тирсев огысылжан бу күрәккә 2 төгүл чемпионнан турар. Оттан белеген бәйте тренер быһытынан төйө тогону бу турнирга кытындыра калбыт. Бу турнир болара алагышы токпар улустардан барыттан каден кыталла. Төйө тогонун жагат биде. 2 үсөгө үсөйбө жар. Күрәк түмігінен турнир бастың бөғіғынатын чұрапчытағы оғы спортивный скотын өрінәсіде Арсен Халгаев ұлла. Оттан бастың тренер Ануфрий Аржаков болла. Күрәк тәрәхінегер Нюргун Давыда бірге өремі доғыттыры сүрін тірек болулар. Бәйлерін анал білістерін бастың спортсменларға тұттардылар. Нюргун оғыжын спортсмен бұйтын оттан бардығыр бәйті маңдық таланына ағаты. Қолбар көрәжін ұлық үйрүйге, онтан дайшы тұстуының талбыта бәйті. Он тустуга дальше так вот, он тугасан фанат это, бәйтін тустутуга. Күрәккә өймөкөн Нюрба горный курдук ырак сытар улустардан үгү сого келен кытынна. Бастың спортсменнар сыгыналағы биристеринен наградаланан эби анал биристери тутан үйөрен көтөн таргастылар. Ото хылтан хлай ден хертама бу курактайга уже үспүн ходялатым. Кендики курактай тергеламды. Онна бир курактайга просто ходяна калачыпты. Онна мен ходялыр кемдер бер уже хылтан хлай эбледер. Ойнина курактайга хүс жодончуге болла билен хүсет тоеттиге болду. Бу курдук чурапты бир чулуу олун Нюргун Давыдов сырдык атыгар ытылар турнир ого спортун сайдыдыгар бәйтин тускылатын киллерен элбек спортсмени инникеге кынаттыр.